Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakip di napalabas. Isardeng mon! Diyak kadimit ko na ken ka? Nga diyak kayat nga dakamaten de nga bakit? De nga manang bina! Gabutasan ko nga amoy da. Awan ti amok agas kadakwada. Gin Ralph, dungeg ka. Huraan niya't araramidem. Ninanang ngokit na ng muntulat tao. Uri ka sarot, kinadakas ni naramid na. Saan nga sinsinan tinaramid na? Ninpa. Kas idinistoryakin ka. Siyak ti pinabasol na no apay nga natay ti amak. Impabasol na ti jak medbasol. Ubingat pala ini. May matangan na no kasano ngayon salakad na, dahil tatang. Nga iso tinadungpar. Nga iso tinatay. Nga mawanti basol ko. Mawanti basol ko. Tay baga kaniti amak ngay salakad na, tapdoy sot matay. Napagpatag ka asawa ng siyak nga anak na. Inruruman na, di nagpinakpakan, di naintag ti masapol ko, hindi pa nagpasa. Haging nga pinagtalaw na. Kanalit na masamak, nagkatang-katangak, nagbalinak, nagpalpalama. Dapat nagigundaway nga ori, nung naibasura lang nga rodan timakan, kat kanek tapnulay ng biagak. Inaramid ko ti amin na pumuspusan tapno makaadalak. Isungita, inasawa ka, nagdantan ti bukod nga balay, nagdantan ti may sangalak. Sa itay bagam, nga mapangko sa rong karal na dyan nga mabahay, na dyan nga bakat. Saan? Saan to nga mapasamak ninfa? Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset ti pagkasalitaan, lagip ti napalabas ni ninfa. May sakadagiti pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the third week, inibulan ti Marso. Inagtultuloy pa lang ni Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Iso ti pagkapuan ka na kita kakatakil nga premyo papagayam. 50,000 pesos, grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award, ka-amount iti 5,000 pesos. So, ang nga pala taramidan nyo? Na kayo nagdingdingin, kagwibuya, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, 12:30 ngat alas 2, nga isuntot yung kay panakangeg, iti pakabuklan na iti pakasalitaan ni Ninfa iti Ilocos Norte. Yan, agsulat kayo. I-computer yun, iti pakasalitaan nyo sa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Wano saan kat nemiruiz123 at gmail.com. Oy, kablawan tayo man, dinaragsa ka pa nagbuibuya kang kanahin ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Aurelio Fiesta Jr., happy once again ka. Ayan. Kaya siyempre, dagiti desisyon dagiti Board of Judges ni matungpala. The weekly winner, monthly winner, nga dagiti monthly winner, isuda ti grand finalist. Kaya dadala kita wala tayo kakarakla na premyo. Dagiti criteria in judging, pamagayin kat 25% that to struggle of the story. No kasanod dagsen na jay problema, no kasanod dagsen jay panubok, ken no kasano itinda panang sulbar, kani gito yung struggle no panubok kada problema. Ti 25, another 25%, iti moral lesson, no anya ti moral lesson nga nagkapo iti istorya. Ken 50%, dito'y listeners and viewers impact. Dagi na pamagayan. Itay detalye. Kahit pa nga siya man, no, magustuhan nyo ito video, paki-like, paki-share, ken dito'y Rey Fiesta Sentenciador Award nga page ni Paring Rey, paki-follow. And no, buya kay ti YouTube, dito'y YouTube channel ni Paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-subscribe. Ayan, thank you. Kanito ni Manong Yohan Nemi Ruiz,
At isa ba rin tumanin nga nakitid kada kayo nga teaser, dagiti paset, ti pakasalitan, lagi tinapalabas, nga kangrunan nga ingkay, denggen, kan sumaybayan. Mabay na po. Thank you.